Dilolostro YouTube channel laha hi le xigodini. Tshikelela kunupu leyi nga tsariwa leswaku subscribe na xitlokwana u fike kona exigodini xa Mampela. Hi bombisa ririmi renu. Laha ka nkandziyiso loyi hi rhandza ku va hi tlangela kumbexani ku hoyozela xiyimbeleri xa vunanga bya Xitsonga Xongi Munhu wa Munhu. Hi telo hi karhi hi kamba kwala ka swiyenge swa mabulo hi hlangana na nkandziyiso laha va nga ku tlangeleni hi risimu ra Xongi leri nga thyiwa leswaku ri munhu wa munhu eka nongonoko wa ka Xigilamikhuva kumbexani eka nongonoko wa ka Makombakule. Lowu nongonoko wa kona wu tivekaka swinene naswona vito ra nongonoko i Big Brother in Mzansi. Hi voni va karhi va tlangela va giya va khankha va karhi va vhuma risimu ra Xongi Munhu wa Munhu. Naswona risimu leriwani hi ta tsundzuka leswaku ri eka lembe ra 2022 ri fike ri ba bembele ka tinxaka hinkwato. Naswona loko hi kamba ka xiyenge xa mabulo xa ku xavisa vunanga xa YouTube risimu leriwani ri koti ku va ri fikelele ka 1 million views. Leswi ndzi nga vulaka leswaku ri i ku boxeketa. Hi ta tsundzuka leswaku ri a swi talangi leswaku ri xiyimbeleri xi kota ku fikelela kwalano. Naswona Xongi i xiyimbeleri xo sungula eka tinqambi ta ka Gaza ta xisati ku va risimu ra yena ri fikelele eka 1 million views. Se i ku tirha sweswo. Se hi voni Xongi a fika posta ka xiyenge xa mabulo xa Facebook a kombisa leswaku ri u nyadzhu ngopfu eka Gaza. Vanhu va n'wi hlekule ngopfu eka Gaza. Kambe ku hleka ka vona kumbexani ku hlekula ka vona a ku ri ku hlekula ka hava. Leswi vulaka leswaku ri vanhu va dya hi ku hleka va nga tivi leswaku mbuyelo wa kona ku ta va yini kumbe ntshovelo wa kona ku ta va yini. Se hi nga vula leswaku ri i mhaka ya kahle loko hi vona Xongi Munhu wa Munhu a karhi a tirha kahle hi ndlela leyiwani. Hi nga vula leswaku ri eka nkarhi wa sweswiwani va karhi ku hi yimela tanihi rixaka ra Vatsonga. Nkandziyiso wa kona hi lowu.